Nova praksa u funkcionisanju gradske uprave jeste da gradski većnici svakog dana u određeno vreme primaju naše građane u prostorijama zgrade gradske kuće, kako ja zovem, mada je svi zovu opština, mi smo gradska kuća, pošto smo grad. Takođe i direktori i rukovodioci javnih preduzeća naših, čiji je osnivač grad Čačak, takođe svakog dana u određeno vreme primali su naše građane i trudili se i u dobroj meri uspevali da prevaziđu njihove životne probleme. Mi kao lokalna vlast prošle godine, od leta 2016. godine, uglavnom na terenu, tokom vikenda, trudili smo se da sagledamo svu problematiku naših sugrađana, da te probleme podignemo i na viši nivo, na republički nivo, da jednostavno možemo da i kanališemo potrebe naših građana prema institucijama sistema, pre svega resornim ministarstvima, vlade Republike Srbije, ali i javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srbija. Javna preduzeća su, kao što sam rekao, u okviru svojih planova i programa koje je usvojila Skupština grada Čačka, kvalitetno i u ovom trenutku sa tim brojem izvršilaca sa kojima raspolaže, uspevala da prevaziđe sve zadatke, od infrastrukturnih do onih u zimskoj službi i svih ostalih koje su bile pred njima, svih zadataka koji su bili pred njima. Posjetit ću vas da, ajde najviše na investicije, ono što je budućnost Čačka po nama i nešto po čemu Čačak mora da se prepoznaje jeste privredna zona i investiranje i naravno u proizvodnju, ali i ostale segmente privređivanja. Dakle, imamo sa jučerašnjim danom 33.263 zaposlena lica, što će značiti da je u odnosu na 31.5.2016. 1296 lica više. Dakle, nije samo opadao broj na službi za zapošljavanje nezaposlenih, već ono što je veoma rado isti broj ili u nekoliko procenata isti broj je povećan broj u službi PIA, dakle novo zaposlenih koji zaista u sistemu zapošljavanja. Naravno, tu je bilo i negde oko 80 rešenja iz sive zone zaposlenih radnika koji su takođe u sistemu. Podsjetio bih vas da je Skupština grada obrazovala Gradski štab za vanredne situacije, donela odluku o poveravanju televizijskih prenosa sjednica Skupštine grada, usvojila završne račune za 2015. i 2016. godinu, donela odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Čačka za 2016. godinu. Jedna od veoma važnih odluka je i program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Čačka. Ta odluka je uslov za sredstva za atarske puteve koja smo dobili od republičkih organa. Usvojili smo izveštaje o poslovanju javnih preduzeća i ustanova u toku 2016. godine, kao i planove detaljne regulacije za naseljena mesta. Doneli smo odluku o budžetu grada Čačka za 2017. godinu, odluku o izmenama i reorganizaciji civilne zaštite. Takođe smo usvojili izmene akcionog plana zapošljavanja grada Čačka za 2016. godinu i najvažnije odluke što se tiču javnih preduzeća su odluke o usklađivanju osnivačkih akata javnih preduzeća sa novim zakonom o javnim preduzećima. Takođe doneli smo rešenja o imenovanju upravnih i nadzornih odbora svih javnih ustanova. Dali smo saglasnost na programe poslovanja svih javnih preduzeća i ustanova za 2017. godinu. Analizirajući neki prethodni period od godinu dana rukovođenja i preuzimanja ovako odgovorne funkcije, gradsko rukovodstvo je sve svoje aktivnosti upravo usmerilo u jednom pravcu stvaranja od našeg poljoprivrednika robnog proizvođača koji će biti tržišno orijentisan i koji će na neki način zadovoljiti ona 3K, znači svoj kvantitet i kvalitet i kontinuitet na tržištu. Želimo da naš proizvođač bude, znači, robni proizvođač, komercijalnog tipa i takav trend razvoja nastavit će se i u narednom periodu i mislim da je postavljena jedna dobra osnova, jedni dobri temelji razvoja poljoprivrede u Čačanskom kraju i za buduća vremena. Normalno sve to doprinosi i u sektoru poljoprivrede jednom dodatnom zapošljavanju.
i uz razvoj lokalne infrastrukture u ruralnom području i jednom poboljšanju samo kvaliteta života na našem selu. Šta smo tu radili u 2016. godini za tih 16 meseci? Prvenstveno smo isplatili ta podsticajna sredstva za 345 gazdinstava u iznosu od 28.621.000 dinara. Pomogli smo Agronomski fakultet sa 2 miliona dinara u opremanju laboratorije za kontrolu kvaliteta u duhu budućih standarda kvaliteta hrane i samog analiziranja hrane. Takođe potpomognuti Institut za voćarstvo sa 2 miliona dinara i obavili smo jednu stručnu posetu naprednim zemljama, Sloveniji, Nemačkoj i Holandiji, gde smo edukovali naše poljoprivredne proizvođače. Takođe, zapažen nastup je bio i na popularnom Eko Fair sajmu u oktobru mesecu, gde je grad Čačak postavio jedan slogan modernog grada, gde je izašao iz jednog stereotipa i gde je prikazao sve svoje potencijale, znači vezane i za ekologiju, za zaštitu životne sredine i za proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane, kako primarnih proizvoda, tako i prerađevina. Za ovih godinu dana, od kad je Srpska napredna stranka sa svojim koalicionim partnerima preuzela odgovornost za vršenje vlasti, ja lično vidim Čačak na boljem putu, na zdravijem putu, na zdravijim temeljima. Mnoge stvari koje su kaskale 9 godina, 20 godina, koje nisu pomerane, mi smo se uhvatili u koštac sa svima tim problemima, rešavamo ih svakodnevno i dok budemo vršili vlast u gradu Čačku, još jednom da podsjetim, mi smo vlast svih građana Čačka, ne samo Srpske napredne stranke ili bilo koje druge političke ili bilo koje druge organizacije, ne vladine, dakle, vlast svih građana Čačka od trenutka kad smo postavljeni na ove funkcije, na ove veoma odgovorne funkcije. Svakog dana se rešavaju problemi, svakog dana se trudimo da Čačak bude lepši, bolji u svakom smislu te reči. Mislim da smo na zdravim temeljima, mislim da imamo budućnost, da se ne vraćam na ono što i država čini zaista i uvek sam govorio i to je moj stav i životni, da lokalna samouprava, koliko god je mala ili velika, mora imati konekciju sa svojom državom, sa svojom vladom, sa evropskim institucijama, sa svim fondovima koji su dostupni lokalnoj samoupravi, a nagrade, titule, to je beznačajno. Verujte, ja bih voleo da mi za 3 godine napravimo fabrike, da zaposlimo mnogo više ljudi, da i sportski, i kulturološki, i umetnički, i na svakom drugom polju rastemo, a da Milun Todorović, Radoš Pavlović, Igor Trifunović, niko od nas ne dobije nikakvu nagradu. Nagrada će biti ta da zaista sutra, kao što mislim da i danas možemo ponosno da prođemo našim rodnim gradom, da pogledamo svakoga u oči, da ne skrećemo pogled sa lica, jer želimo ovde smo rođeni i ovde želimo i da ostanemo. I mi i naša deca. I poruka mladima jeste da imaju još malo strpljenja i ostalima, a posebno mladima, da se trudimo da mnoge stvari pomerimo. Nije lako tako brzo, verujte mi da se i neke velike stvari dogode, ali od najživotvornijih stvari, dakle onih stvari koje svi smo mi obični ljudi, ali kanalizacije, infrastrukture, struje, vode, ali moramo ići i idemo ka sutrašnjici i u kulturi, i u sportu, i u obrazovanju, naravno i u privredi, i u privređivanju uopšte. Biću ponosan za 3 godine ili za 3 dana, koliko god. Mi nismo opterećeni sa tim, zaista ova vlast bude nosila ovu funkciju i ni malo lak teret odgovornosti. Ponosni da postavimo Čačak na zdrave temelje. Mislim da su na zdravim temeljima. Uradili smo samo zdrave temelje, očekuje nas nadgradnja.